कहल पछरे कहबी पछरे कहबी धान काटी जीव ना धान काटी जीवी एमती सज है धान काटे एमती सज कि दादी फ्रेंड वीडियोटा को लास्ट तक देखो जानपारे आम कौन जाऊँ आज वीडियोटा बहुत भल हम स्पेशल अच्छे से एमती कुंडे कांडे हो क्लिप कड़े गला के जानी मुझे बोली पूरा बाहर की रेडी देखला सी आसी ना एत पर्यटन कौन कर सैला हाँ के झील पिला लेट करती देखला किए पुओ पिला लेट कर आसिले बोधे बाहर के सैला देखा केमी रेडी हो जाते पूरा एत लेट ओ फाइनली आसी गले कौन मोबाइल सज हम आज देखे देला मोबाइल आम मोबाइल भांगी जाइए मोबाइल खेली जाते भल मोबाइल पकई पूरा देते भाई कि ना मोबाइल अवस्था क्रिकेट मेरी जान क्रिकेट जान से ऊपर कि सजबाज ओहो हाँ क्रिकेट में आज सज हम जा नियो ताला पका पैसा पैसा आनी पैसा कौन हाँ तेल पकईले तेल नथला कौन शेकुंट हाँ हाँ पूजा चांदा माखुंट ना कि समस्ते कौन मागिला बेलू के गाड़ी जाऊँगी के पैसा मागण हम मार्केट बंद अच्छी आरटा चलते आर मोबाइल मोबाइल दुकान फास्ट जाइन निजे देखिए लक्ष्मी फेसवाश शैम्पू नहीं शैम्पू लो मैंने ये शैम्पू देगा
ଏଇଟା ନେବନି ଏଇଟା ନେବିନି ଆର କଳାଟା ନେବି। ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ। ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନକୁ ଛିଞ୍ଚି ମଗ ମୁଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇଲେ। ଭଲ ତ ଏଇଟା ନେବା ଆଉ କ'ଣ। ନାଇଁ ହଉ ଆଉ କ'ଣ ନେବ ଗୋଲାପଟା ଠାକୁ କ'ଣ ଦିଅନି ଘରେ ଅଛି ବହେ ଛୋଟ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ ପୁରା ନେଳିରୁ ନାଲି ହେଇସାରିଲା ହେଇରା ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ଏ ମାର ଆସିଗଲା ମୋବାଇଲ ଲଗାନା ମୋ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ କଭର ମିଳିବନି ଏଇଟା ତ ତମେ ଧରିବ ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ କରିବ এইটা ছিল থানা যেটা তুই ভালো লাগলো থানা দিয়ে দেখতে কত ପଛରେ ହଁ ନମସ୍କାର ଜାଣିଦେଲେ ଆଉ ଇଏ କିଏ ଖେଳାଳି ଖେଳନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଓ ସେଇଥିପାଇଁକା ଆଉ ହଉ ପଣ୍ଡୁଆରେ କାମ ସରିଗଲା ଯିବା ଏବେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ନା ପୁଣି ମାଗିବେ ନା ଠାକୁର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଇବା କାଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ଭେଟ ହେଇଛି ଯାଇଛି ମୋଠୁ ମୋଟେ ଥିଲା ନା ଟେନସନ ଆ କଥା ଶୁଣିଲେ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ବି ଆପଣ ହେଲେ କହିବିନି ଆଉ ହଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ନା
ତରଭୁଜ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଘରେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଲା ଫିଟେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲେଇକି ଆସିଲି। ମୋର ଏତିକି କେତେ ଚୁଟି ଥିଲା, କେତେ ଝଡ଼ି ଗଲାଣି। 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଲଗେଇବି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।